Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairal maliki musalliyan ala nabil Mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqaribul aqsa bil lafzi mujazi wa tabsutul badla bi wa'di mujazi wa taqtadiri dhambi ghairi suhti fa'ikhatan alfiyata bani muti wa huwa bisabqin haizun tafdila mustawjibun sana'iyal jamila wallahu yaqdi bihi batin wa firali walahu fi darajatil akhirah kalamuna lafdun mufidun kastaqim wa ismun wa fi'lun summa harfun kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalmatun biha kalamun qad yu'am bijarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadi lil ismi tamizul hasal bita fa'alta wa atad wa yaf'ali wa nuni aqbilan nafi'lu yanjali siwahumal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yali lam kayasha wa madiyal af'ali bitamiz wasim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwa ismun nahu sah wa hayahal wa ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi muzni kasyabahin wa dha'ifi ismi jitana wal manawi fi mata wa fi huna kalamuna lafdun mufidun kastaqim wa ismun wa fi'lun thumma harfunil kalim wa madiyal af'ali bitamiz wasim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru illam yakun lin nuni mahal fihi huwa ismun nahu sah wa hayahal wa ismu minhu mu'rabu wa mabni li syabahin minal hurufi muzni kasyabahin wa dha'ifi ismi jitana wal manawi fi mata wa fi huna. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.